sivyo umva uvuga uti wandemye ngo ngushime wandemye ngo ngushime ngo nawe ngushima karoroshe sivyo nene kumva rero musuka imitima yanyu apana indirimbo wandemye ngo ngushime uti wandemye ngo ngushime ngo nawe ngushima como fize n'amahoro uti nakiriye ingoni yo kumaza nakiriye imisozi yakubwira byari byose biguhagaze imbere yaje atumwami Imana yamaye kune reka uhindukire mugenzi wawe umuramutse umutwengere gusa umubwire uti Fortran arakuramutse. Hallelujah. On m'a retour, on m'a iyi micro, on m'a retour. Ibande banezerewe no kuba hano. Oya mwigirishije turaduhamagara pastor apostle abasengere breve. En tout cas je ndanezerewe kuba hano. Amen. Imbere yuko ngira ico ntanguye, imbere yuko twinjira mu mwanya wacu, numva nshaka gushimira cyane apostle. Mumukomera amashi, mufise umuvyeyi mwiza. Mutamufashe neza hariho abashobora kumutwara neza. Mumufate neza apostle, turagukunda. Igihe cyose iyo nje hano i Kigali apostle yama adushigikira. Ndibuka nzananye na Exo, ndibuka last time nzananye na Dena Mwana na Maggie Blanchard. Apostle yama ahari kudushigikira. Ndibuka no muri 2016 muri Naco Nzoba concert. Apostle murandaba video igihe cyose nashima Imana. God bless you. Reka tumukomera amashi kandi. Igihe bambwira ko yantumiye nabwiye madamu ni ntunaro ugira ibikenewe byose kugira ngo shiki Kigali kwa apostle. Nimba ari apostle antumiye negezwa kugenda. Negezwa konoha rendez-vous. Amen. Imana ikomere umugisha apostle. Kandi nishimiye no kubona umukozi w'Imana Bob. Sasa je nari ndamuzi isura kare igihe wari kuramubwira sinari namenye ko ari uyu, ariko n'umukozi w'Imana narumvise amakuru yiwe. Hari igihe dukora ibintu ntitumenye aho ibikorwa byacu na eko y'ibikorwa byacu ishika. Byaradushikiriye mu Faransa. Uhoraho akugiriye neza. Amen. Reka rero ndanashimire cyane abamusiciens twaherukana kera n'abapenda sana. Arsene, Arnaud, G-Flat, Shalom, uyu nawe yitwa Jasper. Reka mubakomera amashyi abakozi b'Imana dukunda cyane, kuko aba batabonetse sinokwiririmbana, murabyumva nawe. Hama rero kanshimire Kevin, Kevin kukugira n'umuge. Uyu n'umurundi w'iwacu, mumufate neza. Kevin, sije nzobona umunsi umwe uraje Lyon kuduhesha umugisha nawe. Azoza. Turaipa. Ndamukunda cyane kandi baza ko namwe mumukunda. Amavuta amuriho aramusesekaho, sivyo? Turamukunda. Na Precious nyibutse izina Dina yanyakiriye ku kibuga. Urumva yansanze ndi ku umurongo wa babandi nyene umurongo muri benshi. Acambwe ati ngo acantwara muri VIP vraiment. Ndavuga ni yo Imana ikwezage. Biraryoshe kugira abakobwa n'abahungu mu ngoro y'Imana bashobora gufasha mu tuntu nk'utwo pratique, sivyo? Kuko nari naraye ndagenda ejo twari dufise concert i Bruxelles na bene data Daniela na James muzi
nabatumiye hariya twari dufite concert twagize ibihe byiza cyane ariko urumva nabaye oblige kuva kuri stage nirukanga kuri airport urumva kugira ngo nze ngaha naravuze ni rendez-vous ya poso negerezwa kwibamo sibyo rero urushuko unaniwe ukazubona umuntu arakubwiye ngo yango vanga ngo ndagutware muri VIP naceme Yesu agwezage Yesu agwezage amen. Reka ndabasabe twese rero duhaguruke namwe mwese precious thank you so much kuko mwatwakiriye thank you akana kanya kamwe muyera bwira mugenzi wangu akana kanya kamwe muyera ubaza uti urumva ikirere kirafunguye mubwira uti akana kanya kamwe muyera muyera niwe twahawe amen. Ni bande bafisema Bibiliya yabo reka dusome muri Yohana 16 igice ca 13 haravuga ngo ariko mpemu ukuri niyaza azobarongora abashitse ukuri kose kuko atazovuga ivyo yigeneye muti amen. Kuko atazovuga ivyo yigeneye muti amen. Ngo kuko atazovuga ivyo yigeneye kuko atazovuga ivyo yigeneye ariko azokumva vyose nivyo ngo ariko ivyo azokumva vyose nivyo azovuga muravyumva ngo kandi azobamenyesha ibigira bize muti amen. Uwo azoshimagiza jewe ninde Yesu azogirane azoshimagiza Yesu amen. Ngo kuko atazokwabira kuvyanje ngo kuko azokwabira kuvyanje akabibamenyesha amen. Ivyo data afise byose ni ivyanje nico gitumye mvuga nti yabira kuvyanje akabibamenyesha. Reka ubwire mugenzi wangu uwo ni mpemu yera azokwabira kuvyanje abibamenyesha. Reka umubwire uti mpemu yera niwe advantage ufise. Nimba ushaka kugenda udahogora, nimba ushaka kugenda nimba ushaka mu byo ukora byose kurasa udahusha, consulta mpemu yera. Urabyumva mubwire mugenzi wawe uti consulta mpemu yera, utijana na mpemu yera, mukunde uti mubwire umugenzi maze uzurabe ivyo akoresha ubuzima bwawe amen amen. Uyu munsi numva shaka kubigisha akaririmbo sivyo, mundire mudugije ibiganza gutya sivyo, nagomba indirimbo tuyiririmbire hamwe sivyo, kandi tubyizeye duhamagare mpemu yera aze aganze muri iki kibanza, aze akore ivyo we wenyine ashoboye gukora, aze adushikane ku rundi rugezo rwo gutahura. Bibiri mwita l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de consolation. Aringa, reka umudugirize ikiganza, reka umudugirize ikiganza. Uri hano mpemu yera, uri hano, uri hano. Ni wowe twaje kurondera, kuko tuzi kuri buhishure Kristo muri kino kibanza, kuko tuzi kuri budushikane ku rundi rugezo, kuko tuzi kuri buduhishurire iby'amaso yacu atarabona, iby'amatwi yacu atarumva. Ni wowe ubizi, ni wowe uzi ibiri mu mutima wa data. We know turagukeneye umvura kuti Mwuka wera
ububasha hishura Kristo mu bukungu bwiwe dukoreho nidutaha uko twaje sibyo uti nidutaha uko twaje utoya reka turepete nidutaha uko twaje reka umubwira uti Mwuka Wera kawe singiza singiza Yesu hano uti Mwuka Wera hishura hishura Kristo mu bukuru bwiwe dukoreho dukoreho uti nidutaha uko twaje uti nidutahe uko twaje nene turepete tugerageze kandi Mwuka Wera twagiye sibyo twese aho sibyo Mwuka Wera Mwuka Wera uti singiza singiza uti hano ukawubasha uti hishura hishura Kristo mu bukuru bwiwe uti dukoreho dukoreho uti nidutaha uko twaje nidutahe semerera 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 ubwize yeshaka bababase yanababaje kosana semerera uti sinshaka gutaha uko naje urashaka umudugiriza ikiganza cyawe ugasemerera uti nidutaha uko twaje nemuye yambwira shuri Kristo winudushikane kuri urugezo tugomba kukubona oya nidutaha uko twaje nemuye nidutahe nidutaha uko twaje Mwuka Wera twese Mwuka Wera singiza singiza Yesu hano hishura Kristo mu bukuru bwiwe aze gukora ico we wenyine ashoboye gukora mu buzima bwacu nidutaha uko twaje nene kubona umuntu asemerera abyatura uti nidutahe uko twaje yeshaka n'ababaye saka y'ababozi oya nidutahe uko twaje semerera n'umutima ugize n'umutima witeze ikintu semerera semerera mubwira uti sinshaka gutaha uko naje ndashaka kumurako ndashaka kuhishura Kristo ndashaka kukumenya uko nari ndakuzi ni wewe kuko iyo ngufise wewe mafise byose wino mwemu yera nidutaha uko twaje Yesu icyo tukuzaniye umunsi si indirimbo tuzanye imitima ishima tuzanye imitima iriho komisa kuri iyo ngabire ya mwemu yera waduhaye uwo mwemu yera tuyobora uwo mwemu yera
isi tugomba kudataha uko twaje twikore kuri mwene data ari hano uwo yaje afise ikibazo ashaka kukubona ukora mu buzima bwiwe ngwino mudugirize ikiganza cawe mudugirize umvirize ubu rero cumubwira uti umva mukawe turakunyotewe mukawe ngwino udukoreko mukawera nidutahu ko twaje nidutayo nekumudugiriza ikiganza cawe nekumubwira uti sishaka gutaha uko naje shaka kuva hano ukoze ku buzima bwanje udashaka kuva hano ukoze ikintu gisha mu buzima bwanje nidutaha ko twaje uti mukawera 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 mukawe turagukeneye uti mukawera mukawe winudukoreko mukawera mukawe turabyize turazi kuri bukora ikintu turazi ko umuntu ari hano uyu munsi ari buve hano n'inyishu ikibazo ciwe turazi ko uyu munsi umuntu ari hano ari buve hano atahuye Kristo mu rundi rugezo duhishurire igikize iby'amaso yacu atarabona dukore ko Mana oya ntitwaje kurondera ibintu ntitwaje kurondera na materiel twaje kukurondera wewe kuko tuzi ko iyo tugukozeko byose biri muri wewe uganye umutima ukawera nkeneye kubumva uti turagukiza uti mukawe wino dukoreko idutaha uko twaje kumukobera amashi ubyizeye wizeye kuri buve hano waronse inyishu y'ikibazo cawe kuko reka nkubwire nico kiryoshe mu kuba mu bwiza bw'Imana ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ibyagiye mu mashimwe y'abana bayo iyo turi mu bwiza bw'Imana niyo mwanya wonyine dushobora kubaho la perfection de Dieu ici bas sur terre murabyumva niyo mwanya wonyine turi bushobore kubaho ibintu biri perfect nk'uko biri mu ijuru rero mufitiye ikibazo mu ijuru hari ingwara ibayo mu ijuru hari ubukene bubayo hari ukwiganyira kubayo rero nje kukubwira ngo niwo mugabane wawe mu bwiza bw'Imana ico cyose ushobora kuba ufise icyifuzo cawe cyose cyo mu mutima mu bwiza bw'Imana kiboneraho inyishu amen amen ni bande bakunda ubwiza bw'Imana nanje utabukunda umbwire apostol arahari tuca tugusengera kubwire ubukunde kuko kubukunda biri buzanye ibindi bintu amen reka ndagusaba uhaguruka uri sivyo uhaguruke urabona iyo umuntu ashaka kubaka inzu ikintu akora abanza kuzana za bulldozer sivyo
zigategura tera, sibyo? Iyo rero turiko turazana ikirere nk'iki, abari kubwire dutegurire tera mwemu yera, dutegurire tera Kristo, maze aze gukora mu buzima bwawe ivyo jewe nashoboye gukora, ivyo Apostle Mignone adashobora gukora, ivyo Pastor Bob adashobora gukora, ivyo wewe canke jewe canke undi adashoboye gukora, ivyo wewe nyene ashoboye gukora. Reka umukomera amashi. Nagomba ndabigisha akandi karirimbo, nibaza ko ariko kabiri, nibaza ko ariko konyene mutazi mu zindi ziri gukurikira, sivyo? Bwira mugenzi wawe ngo uri umuririmbyi mwiza, kandi birengereje ibyo kuba umuririmbyi mwiza, uri umuramyi mwiza. Amen. Izi ndirimbo mwemu yera yanyemeje ko ngomba kuziririmba, nico gituma simba nshaka gukora uko nshaka nuko ibigombagomba byanje bishaka, ashaka gukora uko mwemu ashaka nkora. Mukomera amashi. Ivuga ngo ndaje ubwiza bwawe, umutima kunyotewe, ndaje ubwiza bwawe, ndaje Yesu we muha ubugingo, ndaje Yesu kunywa kw'isoko, ndaje kw'iriba rimara inyota zose, ndaje. Twagiye twese hamwe, sibyo? Uti ndaje n'ibyanje byose, uti n'umutima uti ndaje, uti mu bwiza bwawe, uti ndaje Yesu we muhambi ubugingo, ndaje Yesu, uti kunywa kw'isoko, ndaje, uti kw'iriba rimara inyota zose, ndaje. Ongera kandi uti ndaje, umudugiriza ibiganza byawe, sibyo? Uti ndaje twese, ubwiza bwawe n'ibyanje byose, umutima kunyotewe, ndaje, uti mu bwiza bwawe, ndaje we muhangi ubugingo, uti ndaje kunywa kw'isoko, ndaje kw'iriba rimara inyota zose, ndaje. Ubu rero mubwira uti ndaje Yesu, ndaje, uti kunywa kw'isoko ridakama Yesu, uti ndaje, uti kuri wewe umara inyota zose, ndaje. Uracuga uti ngirira neza Yesu, ndaje. Urashobora gusemerera
yadukoreye ku muntu yaje kukurondera ariko arakurondera n'umutima wiwe wose. Ijambo ryawe riravuga ngo abakurondera bazakuze. Twaje kukurondera, twaje gukomanga, utugirira neza, ngirira neza. Ndaje Yesu, ndaje kunywa kw'isoko, kunywa kw'isoko idakama. Yesu ndaje, ukomera amashyi, ukomera amashyi. Turaje kunywa, turaje iwawe, wowe ufise amajambo y'ubuzima. Utingirira neza, ndaje Yesu, ndaje. Reka umubwire umudugije ikiganza cyawe, ngirira neza, ndaje, ndaje Yesu. Nimufise ikibazo, reka utarike ibyo biganza byawe kandi wizere ko Imana iri bugukorere. Ubu nyene turiko turaririmba, wakira igitangaza cyawe. Esaya bababashe kayarabase nebo osaya Yesu, kora ku buzima bw'uwo muntu ariko arakuririra. Koreko, korako, korako, korako. Esaya bababase. Yesu, kora ibyo wowe ushoboye gukora mu buzima bw'umwana w'umuntu. Kemura ibyo bibazo maze tuze turonke intahe z'ibyo uzoba warakoze igihe twariko turaririmba tugutakambira tukurondera. Yesu, bagirire neza, girira neza, girira neza. Ndaje, nimba wizeye ko Yesu ari cyo yakoze, reka umukomere amashyi, amashyi naje cyane. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bwira mugenzi wangu yagukozeko. Sinzi ikibazo wari ufise, sinzi nimba wari ufise ikibazo ca ruwaye, nimba wari ufise ikibazo ca business itari kiragenda ukuri, sinzi ikibazo n'umugabo n'umugore yabikoze. Wamubwiye uti ngirira neza, abamurondera ubudahumeka baramubona. Twaje kumurondera. Hallelujah. Mushobora kumfasha mukaduza mikro, aduze mikro gato. Yes, iyi ndirimbo rero ngomba muri kizinibaza ko mugomba kuba muyizi. Ivuga ngo ni mumfashe dushime, sivyo? Mumfashe dushime. Reka ubwire mugenzi wangu nuze tumushime kuko abereye ishimwe ryacu. Amen, amen. Rero sishaka kuririmba mwicaye, shaka ahubwo ko turirimbana, sivyo? Reka rero mwigore, nimba atakabazo ufise mu maguru wigore, ayo maguru Imana yaguhaye uyakoreshe neza, sivyo? Kuko hari abayifuza, sivyo? Umva, isi n'ijuru bitaraba, we waruzi mw'izina, intambuko zacu urazizi, uzihoza kw'amaso, mukiza, uti ndakwiyeguriye, ndakwiyeguriye, twese burya nami Yesu, genza uko ushaka, uti nduwawe, uti ndakwiyeguriye, ndakwiyeguriye, nami Yesu, genza uko ushaka, nduwawe. Isi n'ijuru twese, isi n'ijuru bitaraba, uti we waruzi, we waruzi mw'izina, intambuko zaje, intambuko zacu uzihoza k'amaso mwana. Reka nabone muzungagiza ibiganza gutya, uti ndakwiyeguriye, ndakwiyeguriye,
yesu kushaka tuwawe utamabuye twese uba amabuye niyo haguruka imbere yanjye kugushima inyoni mu kirere nizo dusha kwamamaza yewe ibyaremwe byose nimufashe ibiganza byacu gutya ibiganza byacu gutya uwo mwami abwira neza nimufashe tumushime tumushemagize abwira neza nimufashe dushime amabuye niyo haguruka imbere yacu oya amabuye twese kandi semerera amabuye niyo haguruka imbere yanjye kugushima inyoni mu kirere nizo dusha kwamamaza kuruba yewe ibyaremwe byose nimufashe dushime yesu turi hano gushima turi hano n'imitima ishima tudahindishanya gukora mu buzima bwacu habwa ishimwe ryawe habwa icubahiro gukomera amashyi kandi amabuye twese amabuye niyo haguruka imbere yanjye kugushima inyoni mu kirere nizo dusha kwamamaza kuruba yewe ibyaremwe byose nimufashe dushime uzungagiziza ibiganza byawe umushime uwo mwami agira neza uko bukeye uko bwije azigama amanza yacu imana yo kwizigirwa irindi imiryango yacu irindi ishengero hose ayababaje amabuye niyo haguruka imbere yanje udugize ikiganza cyawe inyoni mu kirere nizundusha kwamamaza kuri umwami nimufashe dushime reka umukomera amashyi menshi cyane oya nimba ayo mashyi ari aya aposo ndayemera nimba ari ayanje ntoyemera ari aya pasita bob ntoyemera ay'imana rero ay'imana umvirize umudukirije ibiganza udukirize cya kiganza sibyo umva uvuga uti wandemye ngo ngushime wandemye ngo ngushime ngo nawe ngushima karoroshe sibyo nkeneye kumva rero musuka imitima yanyu apa n'indirimbo wandemye ngo ngushime uti wandemye ngo ngushime ngo nawe ngushima munyemerere ababishoboye sibyo dupfukame twature ayo majambo uti wandemye ngo ngushime wandemye ngo ngushime ngo nawe ngushima umva ndagusigurire ibyo turiko turakora umva ndagusigurire iyo udugije izina rya Kristo ibindi bibazo byose urabona bya bindi byose wita ibibazo nta yindi shwa biba bifise atari gupfukama no guca bugufi ni nayo mpamvu icyo tuba dukeneye iyo turi mu bwiza bw'Imana si ukuririmba gusa tuba dushaka ikiba gikenewe nuko dushira hejuru izina rya Kristo gusa turiko turarishira hejuru ibindi byose dufise n'ibibazo biraza bigaca bugufi kuko yahawe izina riruta ayandi mazina yose ni bande babyizeye muri iki kibanza reka umudugirize ikiganza cawe hama wiyumvire ku majambo uri kuravuga uti wandemye ngo ngushime uti wandemye ngo ngushime ngo nawe ngushima Yes,
izina ryawe, izina riruta ayandi mazina yose. Osaya bababashe kayamande bosa resaya wandemye wagushime iyo nabuze amajambo n'umutima waje kubwira gusa uti ntibikenewe ko tuvuga byinshi, icyo tuzanye n'imitima. Reka wumve imitima, reka wumve imitima, reka wumve imitima ikunyotewe Yesu. Mwenyene muri sala, reka musemerere muti sinabumva, semerera 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 n'ijwi rirenga. Iyo nabuze amajambo ndaza gusa, ndaza nkasuka umutima wanjye bakubwira ni wandemye ngo ngushime seyaba esokobala oshaine nakasa yarabase korabaye nebobase n'amajwi gusa n'amajwi gusa n'amajwi gusa. wandemye ngo ngushime uti wandemye ngo ngushime nawe ngushima turibuka ibyo ukora mu buzima bwacu, turibuka ibyo wakoze, turibuka ya masengesho menshi wishuye mu buzima bwacu, turibuka turi ahantu aho tutabona kazoza k'ejo, ariko ukaza ukatwongorera ngo nyabura mwana wanje imigambi ngufitiye ni amahoro, niyo kukugirira neza. Inyuma y'ibyo nta kindi tuzanye atari ishimwe, nta kindi tuzanye atari imitima yacu. Imitima yacu ishima, duciye bugufi, dusutse imitima yacu. Urashobora kumukomera amashi aho uri, mukomera amashi, wibuke 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 wibuke, mukomera amashi arenzayo. Mukomera amashi, mukomera amashi. Ni bande bizera ko Imana iri hano? Ijambo ry'Imana rivuga ngo aho babiri canke batatu bakoraniye bagizene bahuje umutima n'inama agirane abariho. Sinzi bikugoye uyu munsi, ariko narinje kukubwira ngo dufise Imana ishoboye. Reka uyibwire uti ko ngufise Mana yanje byose n'amahoro. Uti ndakwizeye, ndazi byose n'amahoro. Sinzi ibyo uri kuragwana navyo, sinzi ibihome biguhagaze imbere. Dufise ingorane zitandukanye, n'abafise amagorofa baba bafise ingorane zitandukanye n'izujya ariko ararondera kifu, ariko ingorane baba bazifise. Ariko mfise Imana iguha amahoro mu mipfunda n'imiyaga. Irakubwira ngo nacuzoba, irakubwira ngo kuyifise wizere byose n'amahoro. Amen. Reka duhaguruke twese, duhaguruke twese, duhaguruke muri ubwo bwiza bw'Imana. Iyo numva ndemerewe naniwe amarira n'umubabaro,
yatavyizigiro fise amajana amaza sinkubone natukugira neza kwawe kubugingo bwawe twese hamwe iyo numva remerewe utamarira yatavyizigiro amaja n'amaza uti natura kugira neza kwawe reka uhaguruke umubwire uti ko ngufise twese ko ngufise n'amahoro uti nakiriye inkoni y'ukumaza nakiriye imisozi yakubwire byariri byose biguhagaze imbere yanje atumwami yamaye ukune kuko musabera tuko mufise n'amahoro nakiriye inkoni y'ukumaza nakiriye imisozi iri imbere yanje atumwami Imana yamaye kunesha uti nayibiyaga twese byokama imigezi ikagira uti nzovuga kugira neza uti nawakumenye igeza kogwa n'isoni sokogwa n'isozi ongera uti nahibiyaga byokama imigezi igasubirana nzovuga kugira neza urunganwe mu buntu ugira neza nawagukoreye igeza kogwa n'isoni azokogwa n'isoni uti ko mufise n'amahoro nakiriye inkoni y'ukumaza nakiriye imisozi imbere yanje atumwami yamaye ukunesha uti ko mufise nakiriye ngiye biri imbere naco bitwaye ibigukikuje naco bitwaye ibihome biri imbere yawe ko ngufise n'amahoro Yesu n'imisozi atumwami Imana yamaye ukunesha umva nkeneye kukubona udugije ikiganza cyawe sibyo gutya mume mi just bear me kiduze mubwira uti ntaco nzoba uti Yesu agizene arankunda utagizene aranyitayeho ntaco nzoba ntaco nzoba arankunda aranyitayeho uti nibisaba twebwe nibisaba kugukorako kugira ngo menye kuri mu
kuko nzi ko ari unkingiye uti ntacyo nzoba ntacyo nzoba uti noneho ko mfumbatiye rwose noneho ko mfumbatiye nizeye ntacyo nzoba ntacyo nzoba ntacyo nzoba utarankunda arankunda aranyitayeho aranyitayeho semerera uti ntacyo nzoba ntacyo nzoba oya oya ntacyo nzoba yesu aragukunda arankunda aranyitayeho ntacyo nzoba oya ntacyo nzoba yesu aragukunda arankunda arakwitayeho aranyitayeho uti ntacyo nzoba ntacyo nzoba oya 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 ntacyo nzoba oya oya arankunda utaranyitayeho aranyitayeho indukira mugenzi wawe mubwira uti ntacyo uzoba bimubwire uti sinzi ibyo uri kurabana nabyo yesu aragukunda arankunda arakwita aranyitayeho uba uti imiyaga iraza uti nanjye nkagira nanje nkashikama uti kuko nzi kuko nzi ko ari unkingiye uti ntacyo nzoba ntacyo nzoba imiyaga iraza imiyaga iraza nanje nkashikama kuko nzi ko ari wewe kuko nzi ko ari unkingiye ntacyo uti nzoba noneho wapfumbatiye mubwire noneho ko mfumbatiye uti ndize nizeye ntacyo nzoba ntacyo nzoba ntacyo nzoba uti yesu arankunda aranyitayeho mukomera amashyi ese ntabwo dukeneye ko turirimba indirimbo imwe y'igifaransa umva ndabemerera ikintu niba ndibaza iyi ndirimbo ko nzivuga ngo ibisa n'ibikomeye mu maso yanje nabyo bigira amatwi kandi birakumvira ibisa n'ibikomeye sura ibisa n'ibikomeye mu maso yanjye nabyo bigira amatwi kandi birakumvira nta musozi reka twumve nta musozi uba muri imbere kuko atanaki kuko atanakimwe kitagushobora ibisa ibisa n'ibikomeye mu maso yanjye nabyo bigira amatwi kandi umva birakumvira uri jehova shalom mahoro yanje no mu mipfunda yesu mbera amahoro ashitse ibisa n'ibikomeye mu maso yanje nabyo bigira bigira amatwi kandi birakumvira nta musozi twagira nta musozi uba muri imbere kuko atanakimwe kitagushobora ibisa ibisa n'ibikomeye mu maso yanjye nabyo bigira amatwi kandi birakumvira uri jehova isi betera ryacu igihe cyose iyo tukwambaje uradutabara ibisa n'ibikomeye nabyo bigira amatwi yo nta musozi nta musozi uba muri imbere kuko atanakimwe kitagushobora ibisa n'ibikomeye mu maso yanjye nabyo bigira amatwi kandi birakumvira Lelelelele.
birakumvira mana birakumvira Wanza nawe warasenye mu cyumba cy'amasengesho mu Kamenge. Wow. Haleluya. Urumva nitwo bieza murazi ko ari hejo sibyo ejo ni muzosibe bwira mugenzi wawe uti nano narindira wose birakumvira mana bitasa amatwi birakumvira mana birakumvira iyo mpunze birumva iyo mpunze birumva iyo mpunze birumva birakumvira mana birakumvira Birikumvira. oya nitwo bieza apostole reka ejo bwira mugenzi ati ejo usikoze Ejo. kuko ifo ko pastor Bob nawe aduhezagira kandi nzi neza ko yazanye impamvu ejo bwira mugenzi wawe ati Ejo. birakumvira mana birakumvira Umva. Arayibitse. Yayindi yayindi igifaransa n'ejo. ejo kabisa Ejo bajya kurepeta bajya muri dictionnaire. Bari bahumugisha. God bless you man of God. Mani gumugisha.